afternoon. Good afternoon, people of God. Good afternoon. Ngale mini yecawa le mini inhle kangaka. Siyabonga uThixo ke siphinde sahlangana. Siphinde sibona ngoba this is the day that our Lord has done. This is the day that God put aside to worship Him and to glorify His name. Hallelujah. I'm waiting for people to tune in, everybody. I don't want to left anyone behind, because this is the day that God has made for us to be here. And don't want to waste your time namhlanje. Kodwa ke ndifuna nje sithethe ngokukhulu ngezwi likaThixo. Izwi linamandla, izwi eliphilileyo, izwi eliphilisayo. This is why we siphila ngenxa yelizwi, ngenxa yamandla omnqamlezo, amandla okuphila egameni likaJesu waseNazaretha. Waiting for you ke uthi namhlanje ngene nami sizothetha ngezwi likaThixo egameni likaJesu waseNazaretha. Ndibulela uThixo kokuqala ovumileyo ukuthi sihlanganeni siphinde sibonane bazalwane ngelihle igama likaJesu, igama elinamandla, igama eliphilileyo, igama elikhululayo. Ngicela sikhuleke babe egameni likaJesu waseNazaretha. Thixo namandla onke, Thixo ingcwele, siphambi kwakho simakade sezulu, siphambi kwakho nasebusuku nje Baba. Heavenly Father, we lay our lives unto you, Nkulunkulu oyingcwele, ngoba Baba siyakholwa ukuthi Thixo namandla okungenzekiyo ebantwini kuwe kuyenzeka. Thixo ingcwele, even kwesisimo Baba, Thixo ingcwele sibiza wena, moya oyingcwele.